Idemo ovako, nek nastavi Jasmina od Vata Tarića. Ajde, Jaso. Idemo dakle specijalno od porodice Tarić od Vata za suprugu Jasminu i sve goste. Hanefija Totić, rođen u Sjenicu, selo Ursule. Teferiš danas se slavi 5. maj. Dolaze sa svih strana, jer našeg naroda ima iz Kladnice, sela, ostalih sela, mnogo po svijetu i mi dolazimo ka naše običaje. Ja sam otišao odavde prije 44 godine. Nikada se nisam navikao. Gdje sam otišao, vraćam se u svoje rodno mjesto. Mlade generacije treba da održavaju svoje običaje, svoja mjesta da ne ostavljaju, ne zaboravljaju, da obilaze, dolaze. Mogu da svugdje da ode, ali gdje se rodio tu je najljepše. I ostaje najljepše tu mjesta u životu. Evo ovdje je tradicija, mi ne pamtimo, ima i možda 100, 200, 300 godina. Mi ovdje igramo, dolazimo. Ovo je sad malo manje, a bilo je mnogo viših skupova. Ali ovo je prsni po svijetu, pa nas nema. Ali opet dolazimo koliko moramo. Veliki pozdrav za Čile od Kladničana. Veliki pozdrav za vas, za vašu komplet Čile, tako. Eto, sada ti kažem, hvala vam puno i dođite nam opet. Da se veselimo, da se vidimo, da se čujemo. Sa nama su i naši kamermani, evo vidite, verovali ili ne, ovaj momak ovdje je iz Čilea došao da zabeleži, da snimi ovo dešavanje kod nas ovdje. Veliko hvala. I naravno naš Mehdin Baltić. A sve to ide za Čarkažiće. 50 € od braće Edvarda, Kemala i Ramiza. Za sestre, za majku.